Bismillah. Taşangchi. Qavurg'a. Buni tashang. Ya bismillah mana. Tashavvur. Hoca kabiga ana. Nega? Ya bismillah. Oldu yana. Keng dağı. Bombasını yapacağız. Bombası. Bombasını bering. Hurmatli tuğanlar, biz Moskvar kuxnya degan жаңа перед açtık. Бұл жерде негізінде тамақ жей бербестен, бұл жерде чайхана açıldı, бұл жерде ашхана açıldı дебестен, ошол ашханада же чайханада тамақтар қандай даярдалышыны көрсөтүп, сизге ошол кухнядагы болуп жаткан окуялар, ошонун арасында ошол иштерге аралашып, өзүбүз дагы колдон келген тамактарды жасайбыз тугандар. Андыктан сиздер колдоо көрсөтүп, лайк басып, подписка кылып коюңуздар. Жуманын ар шаршемби күнү буйруса чыгат. Үзгүлтүксүз чыгат. Андыктан биринчи чыгарылышты сиздерге тартуулайбыз. Assalamu alaikum hurmatli Moskvada mekendештер. Амансыздарбы? Сиздер менен бүгүн дагы Волгоградский проспекттеги Шах самсанын алдында турабыз тугандар. Эртең четверг күнү атайын Москвардын катталуучулары үчүн чоң скидкалар болот. Шах самсаны көбү билет тугандар, мына. Метродон чыкканда эле биринчи выходтан. Мына. Волгоградский проспекттин биринчи выходу, өзүңүздөр белгилүү. Туура эле келесиздер. Мына. 20 метр. 30 метр. Maşallah. Свежий самсалар. Сочный, мощный екен, да? Hoca aka. Qani? Ana ko'ryapsan sho'rvasini oqishini buni. Yeganlar armonda, yemaganlar darmonda. Aka. Ana zaka somsa. Атайын биздин Москвардын көрмандары үчүн өзү самса үзөбүз иншалла. Кайсын үзөйүн? Уста. Бисмилла. Ташаңчы шуга. Эктердан, а? Ya bismillah. Usta mana, mayqa tashaymi? Ha, tashavring. Tashavring shu. Yani. O. Ya zo'r uzyapsiz. Свежий. Сочный, мощный. Aha. Ата Москвар үчүн өзүбүз үзүп бере турган болдук мына иншалла. Кудай буйруса өзү самсанда кылып беребиз. Жакында ичиник түшөбүз ушул устага. Ha, Xudo xolasa. Үйрөтөт. Bismillah. Taşangchi. Qavurg'a. Buni tashang. Ya bismillah mana. Tashavvur. Hoca kabiga ana. Nega? Ya bismillah. Oldu yana. Keng dağı. Bombasını yapacağız. Bombası. Bombasını bering. Tezroq tanıyım. Ya bismillah. Ana. Mana bomba. Jarılıp ketadigan da ola? Bomba. Tez tashash kerak ekan. Tez tashash kerak. Bol. Qavurg'a samsa. Aha. Mana bu katta somsa mana. Bombadan. Bombadan bu. Ana bu katta somsa, bu kosa somsa, kosa. Mana bu kosa somsa mana. Kosa somsa, zakaz. Tuğanlar erteң четверг күнү 18 май Шах самсада 10% скидка болот. Бардык самсаларга 10% скидка. Андыктан келип калыңыздар. Москвардан келдим дегендерге гана 10% скидка. По секрету. Нан кабабımız.
o'ta darajada qaynoq. Bu spesialni shunday non ekanda. Ha, shunga qilingan. Novoxona o'zimizdalik uchun asobiy qilingan. Boyagi tandirda javlat o'zi. Aha, da. Tayyorlanadi. Shetda o'zida hammasi tayyor. Mana. Tandır qizib, nonlar pishib o'tadi mana. Bo'lsa 3 minutdan keyin pishadi. Bismillah, mana. Nonlar pishdi, свежий. O, mana. Tandır nonlarni zakaz qilsangizlar da bo'ladi ekan mana. O'zlari pishirib beradi ekan. Qolagan количествоga zakaz olishadi ekan ustalar. Свежий. Nonni darda oladi kesta ichiga. Maydalab tayyor qilib qo'yilgan. Darda oladi kesta. Bu ham tayyor. Shunda o'la beriladi. Shunda beriladi. Tuğanlar, ушул нан kabobni hozir egarda zalda 1,5 Moskvalarning qatorluchisi bo'lsa, o'shalarga beramiz. Belak qatori. Сразу ayta ketaylik mana kirganda. Bir qator ichini ko'rsatib ketaylik mana. Приятная атмосфера. Kreslolar жаңы, ремонт жаңы, адам толы. Assalomu alaykum deb turib. Tanishlar yo'q ekan. Tanishlar yo'q ekan, ha? Kim meni tanıydı? Tanısa şunu beraman. Kim tanıydı? Tanıysınlarmı? Nomerimni aytdingiz? Moskva dedi buna. Nomerimni ayting. Nomeringizni bilmayman, ko'rganman, Moskvadan. YouTube'dan ko'rgansiz, mana sizga padarak. Mana. Mazza qilib jengiz. Tamamınız tatlı olsun. Aman bolunuzlar. Buna tuğanlar gördünüzler. Все по-честному. Tuğanlar, buna. Muzdaq sultan çay. Холодильниктен alып çıktık. Hazır. Birinci ele kabinada, buna 7-ci kabinada bizden jigitler oturad ekan. Bizi tanıydı ekan. Assalomu alaykum. Jigitler qandaysınlar? Den-sog'lik ishlar yaxshimi? Tinchmisizlar? Çayxona qanday? Tamoq ash qanday? Sonun bu? Mana bizim Moskvalarning atidan sizlarga muzdaq çay mana. İçib qo'yasizlar, ha? Tamoqlar tatlı bo'lsin. Молодец jigitlar. Moskvada tuğanlar. Erteng четверг күні күн аябай ысык болот дейт. Андыктан эгерде салкын жай издеп турсаңыздар, сиздерди эртең четверг Кавсар чайханасынан күтөбүз. Анткени бул жерде эртең чоң акциялар болот. Метронун биринчи выходу Волгоградский проспекттен чыкканда эле мына ушул жер менен келсеңиздер деле болот. Мына. Бияка келебиз. Gördünüzler, Kavsar деп жазылып турат, 50 метр метродан. Бул жерде тугандар эртең четверг 18 май күнү ар 1 килограмм ашка бирден султан чай кошуп беребиз дейт. Атайын Москвалардын катталуучуларына гана. Андыктан эртең жора жолдош, туган урук, бала чака менен келип аш жеп кетсеңиздер болот. Аштын килограммы Москвадагы эң арзан 1400 рубль. Анын içinde салаты бар, чайы бар. Аны да тактап сурасаңыздар болот, номерлерин да калтырып коебуз. Кенен кабиналары бар. Заказ бериңиздер. Номерлер экранда тугандар. Андыктан эртең үлгүрүп калыңыздар. Четверг 18 май. Тугандар, өзгөчө айта кетчү нерсе, парковкалар кругом. Kenen. Görüyorsunuz, bul jagı. Polный parkovkaga
место бар. Машина менен келип, кеңири отуруп кетсеңиздер болот. Дагы бир муздак чай. Султан чай. Ассаламу алейкум. Ушул столго. Ден соолук иштер жакшыбы? Тамактары кандай? Жакшыбы? Ширинби? Качантан бери билесизби чайкананы? Көптөн бери билесизби? 18'den beri. Жакшы да? Тамактары жакшы. Постоянно келесиз. Алла разы болсун. За счет заведения коесуздар. Ана. Ашыкты свежий. Üzgün gürüçüdü. Eliyle hoş geldin. Андыктан туугандар жана мекендештер, бизден Москабар кухнянын жаңа чыгарыштарыны колдоп, кубаттап коюңуздар, лайк басып каналга катталып коюңуздар. Ар шаршемби, среда күндөрү ушул чыгарылышты чыгарып турабыз. Акциялардан пайдаланып, арзандатуулардан пайдаланып калыңыздар. Бүтөн жада аман болуңуздар туугандар.